IITचे आमी ऑलमोस्ट इट इज इन द फायनल स्टेज नाव एंड आमच्या बाकीचे जी यंत्रणा आसा ती कामाक लागलेली आसा. ओनली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द डिक्लेरेशन विल कम फ्रॉम ऑफिशियल डिक्लेरेशन विल कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑर द गव्हर्मेंट. माननीय मुख्यमंत्री तेजे हें करपाक केन्ना पर्यंत नो इट इज आय थिंक विदीन दीस मंथ ना. पयलींची लँड आशिल्ली ती सफिशियंट लँड नाशिल्ली. ह्यूज ऑफ दॅट वॉज नॉन डेवलपमेंट स्लोप अ माउंटेन. सो दॅट्स वाय द IIT people rejected it. It was not because the people have objected. The IIT site selection committee has rejected because it was not sufficient. We have seen a land of 10 lakh square meters of area. Government is trying to get a minimum land. आमी तातूंत भितर नेगोशिएट करतात. काय न्ही लँडाचें फायनलायझेशन जाल्लें आसा. गव्हर्मेंट वील गो अहेड विथ द 10 lakh square meters of land.